ali imao je brak, on je prvi koji traje, na primjer, 3 godine, kaže, taj brak je bio pakao, kao da konstantno radi motor traktora pored svih vas, neprekidni nivo pakla, pa treća žena ima neka dva koje su bila vrlo kratka. Jedan je traje nekoliko nedelja, a jedan je traje 8 meseci kad se ženio onom 19-godišnjakinjem koji je rekao, ovo je stvarno glup brak bio za mene. Inače, taj, mogu da vas samo kažem... Evo, ovo je dobio kuga, evo da je čekako. Psihopata, da. Da, evo je dosta psihopata. Inače, mislili smo da pustimo kratki filmić gde se vidi samo kakav je bio njegov karakter, ali on je, svi koji su ga poznavali, recimo, on je izbačen sa fakulteta zato što je udario profesora koji mu je rekao ti ne znaš da pišeš, nisi talentovan za pisca. On ga je udario u glavu, izbacili sa fakulteta i on je posle njemu legenda kaže do kraja života je slao svaku svoju obiljenu knjigu, slao je tom profesoru. Postoji priča neki da ga izdavač neki nešto zavrnuo za neki par, on je poslao paket sa mrtvim hrčkom. Drugo mi je slao... Paket šta? Tek na kraju, pošto da poslao koju je što još... Da, paket cigala isto je slao. I tako, mislim, isto ovde u ovom filmiću, ne znam, puštamo, traje 3 minuta, ali kad govori zašto pisci treba da plaćeni, nije mu nikakve dlake na jeziku, on je dao intervju pošto radio isto kao konsultant i scenarista i pojavljivo se sa Babylon 5, vrhunska serija, kad su rekli, ajde da daš intervju za DVD, on je rekao, važe, platite me. Hoćete slušati 3 minuta? Hoćete slušati 3 minuta? Ajde. To je to ovo za Babylon? Da. Da. Iako možemo svetlo malo da vidimo. Sve nisam. Kad ja vidim da je Get a call yesterday from a little film company down here in the valley, and they're doing the packaging for MGM on not MGM, for Warner Brothers on Babylon 5, which I worked on, and I did a very long, very interesting on-camera interview about the making of Babylon 5 early on when Joe Straczynski hired me, and they want to use it. A young woman calls me and she says, we'd like to use it on the DVD. Can that be arranged? And I said, absolutely, all you gotta do is pay me. And she said, what? I said, you gotta pay me. She said, well, everybody else is just, doing it for nothing. I said, everybody else may be an asshole, but I'm not. I said, by what right would you call me and ask me to work for nothing? Do you get a paycheck? Well, yes. I said, does your boss get a paycheck? Do you pay the telecine guy? Do you pay the cameraman? Do you pay the cutters? Do you pay the teamsters when they schlep your stuff on the trucks? Then don't you pay US? Would you go to a gas station and ask me to give you free gas? Would you go to the doctor and have him take out your spleen for nothing? How dare you call me and want me to work for nothing? Well, it would be good publicity. I said, lady, tell that to someone a little older than you who has just fallen off the turnip truck. There is no publicity value in my essay, my interview, being on your DVD. If you sell 2,000 of them, it'll be great. And what are people going to say? Ooh, I really like the way that guy gave that interview. I wonder if he's ever written a book. Let me go and buy them. There's no publicity value. The only value for me is if you put money in my hand. Cross my palm with silver. You can use my essay. You can use my interview. And she says, well, all right, thank you. And she hangs up. I'll never hear from them. They want everything for nothing. They wouldn't go for 5 seconds without being paid. And they'll bitch about how much they're paid and want more. I should do a freebie for Warner Brothers? What is Warner Brothers out with an eye patch and a tin cup on the street? Fuck no. They always want the writer to work for nothing. And the problem is that there's a goddamn many writers who have no idea that they're supposed to be paid every time they do something. They do it for nothing. Good, they're going to look at me. I'm going to be noticed. But you tell me, are they any less the media whore than I? I think not. They just haven't, nobody's offered to buy their soul. I sell my soul, but at the highest rates. The highest rates. I don't take a piss without getting paid for it. I get so angry about this because you're undercut by all the amateurs. It's the amateurs who make it tough for the professionals. Because when you act professional, these people are so used to getting it for nothing, and for mooching, and for being able to pass off this bullshit. I mean, they don't even send you a copy of the DVD. You have to call them and say, where's the DVD? Well, it's been up. You say, well, you could go to the store and buy it. You could go to the store and buy it, motherfucker. You go to the store and buy it. You send me the goddamn DVD now, or I'm going to come down to your house, and I'm going to burn it to the ground. How about that? Well, you have to get mean about it. Yeah, I do have to get mean about it. 6 months since the damn thing came out. Eto, to je takav je bio Harlan Ellison. Nećemo ti.
Da, i nije bio ovakav samo za svoj rad, on se zalagao za prava drugih pisaca i drugi pisci ga zato voli i imao i druge društvene angažmane. Ma da se najviše zalagao za svoj rad. Da, pa dobro, najviše, zašto je... Ali otkrio je između ostalog Edvarda Branta i Dana Simonsa. To su mu zasluge van ovog direktno pisanja, jeli? Da, imaju, samo te pola rečenice, imaju društveni govor, recimo širao sa Martinom Lutherom Kingom, on je bio aktivan u pokretu za... Dakle, jako je interesantno, ja iz 90-ih imam jedan Playboy koji se bavio kao pokušavamo da procenimo 60-te iz pozicije 30 godina kasnije. I veliki esej koji prolazi kroz čitav broj, jedan pozitivan o 60-ima i jedan negativan o 60-ima i angažovali su Normana Mailera i Harlana Ellisona. Harlan Ellison piše iz pozicije da su sranje bile 60-ima, a Norman Mailer koji, kako da kažem, i to jest u tom trenutku je živeo u 60-ima u glavi i dalje. Znači, u tom smislu bio društveno angažovan i sve, ali želeo bih da pomenem njegov najomiljeniji sport i hobi, ili moj najomiljeniji njegov sport ili hobi. I već sam dosadan i stalno to pominjem, ali zaista mislim da je taj čovjek to izmislio i da niko to nije radio tako dobro kao on. On je pisao u izlazima knjižara. Došao bi u knjižaru, u organizaciji, to je bila podrška nekim malim knjižarama i istovremeno je mogao da izživljava svoje egzibicionističke ambicije. I onda bi seo u izlog knjižare sa pisaćom mašinom, a svako ko uđe u knjižaru i kupi knjigu, ne mora njegovu. Znači, to je bila zapravo najviše podrška tim nekim malim knjižarama, malim izdavačima. Znači, ako kupiš knjige u vrednosti od $20 ili $50 i pređeš tu cifru, onda možeš da mu priđeš dok on piše u izlogu i da mu daš frazu koju on mora da iskoristi u pisanju te priče. I bio je jedan naročito uspešan event gde su dolazili ljudi i stalno mu davali fraze i tako je nastala priča, meni jedna od omiljenih, koja se zove Hitler je slikao ruže i gde su neke potpuno nemoguće fraze i izrazi se pojavili tokom tog procesa. Aurora Borealis, Lizzie Borden, Vrata pakla, Hitler i tako dalje. I onda on seo i napisao priču u kojoj je neka žena koja je bila optužena za ubistva sekirom, vrlo slično u slučaju Lizzie Borden, završila u paklu, nevino optužena, ali u svetu Harlana Ellisona pakao je takođe administrativna papazjanija i ti možeš biti nevino optužen i da završiš u paklu. Ako svi ljudi misle da si ti to uradio, ti ćeš završiti u paklu. I sad tu se desilo, poklopilo se Aurora Borealis i razni drugi prirodni fenomeni i slučajno su se greškom otvorila vrata pakla. Da, pritom Bog u njegove priči je multipli entitet idiota potpunih i zovu se Teji i ne znaju šta rade. Apsolutno ne znaju šta rade i ne upravljaju ničim. I vrata pakla su se otvorila i gomila njih je pobegla napolje. Između ostalog, naša glavna junakinja koja je krenula da očisti svoje ime, spereljavu sa imena svog i da dokaže šta se tu desilo. I nju čeka nevjerovatno razočaranje, pošto će se ispostaviti da su je svi lagali u životu i niko je nije voleo i priča o žešće sumorna. I bogovi uspevaju da vrate sve koji su pobegli iz pakla i zbunjeni su time što u samom predvorju pakla našli su jednog stanovnika pakla koji nije želeo da izađe, stajao je u predvorju i slikao je ruže i bili su oduševljeni, to je naš Hitler iz naslova i kao jedva čekam da idem da odem do Michelangelo da mu kažemo pa mi imamo predivnog umetnika ovde, nismo to ni znali. Da, ludi Harlan Ellison, to mu je jedna od omiljenih igrački mu je bilo pisanje u izlazima. Kad smo već kod priča, mene zanima jedna stvar, da li ste čitali, ja sam govorio tu priču kako se zove o onom piscu koji sumnja u svoje sposobnosti, pa dolazi kod izdavača da mu da zadatak za časopis, onda se pojave dva lika sa Harvarda i Yale-a koji misle da je on, to se te zanimalo, u stvari meni je jedno pitanje za tebe bilo njegove priče o piscima, kakav su uticaj imali na tebe, a posebno je bila zanimljiva ta priča, tu se pisac preispituje, sve vreme se preispituje šta se dešava na kraju Da, on je zapravo za mene lično sve što je mene zanimalo opisuje on u tim predgovorima. Više otkrio i neke zaista šokantne stvari.
I ja sam nekako, njegov rad je u mojoj glavi organizovan po tim zbirkama, zato što su one zaista vodio računa o tome. Ne od samog početka, ali tamo negde od kraja 60-ih, da budu konceptualne, da budu objedinjene oko neke teme. I u tom smislu... To je zanimljivo. To je jako zanimljivo, da. Znači, u zbirci iz 80-ih naći ćete priče iz 60-ih. I često su bile reprintovane, to je bibliografski pakao, mogu da zamislimo ovo sve to. Ali desilo se ta čudna neka stvar, opšti konsenzus je da, i ako ste u prilici, ako vas zainteresuje ova priča, pa krenete da jurite nešto da pročitate od njega, apsolutno preporuka među prvim zbirkama da krenete je Death Bird Stories iz druge polovine 70-ih, koja ima bar 3-4 priče koje su se pojavljivalo u nekim njegovim ranijim zbirkama. Ali on tu našao prilično dobar koncept da objedini sve te priče, a to je bila njegova obsesija iz tog vremena, nova božanstva koja su zamenjala stara. I to je praktično neka njegova kritika društva u tom trenutku. Sve te boljke koje su njega bolele iz tog vremena imamo i danas, i to možda još i jače, gotovo sigurno jače, a on se tu bavi priča koja otvara zbirku Death Bird Stories, Whimper of Whipped Dogs, je priča o tome da komšine reaguju kada siluju devojku. Svaka tema na koju naiđete je nešto što ćete svesti izvesti danas. On je zaista jedan koji ne samo da ga vreme nije pregazilo, nego je uvek aktuelan. Ne može se čak reći ni da je predvideo sve što će nas naći, ili je on pisao stvarima koje je već doživeo, ali je pisao stvarima koje se izgleda, nažalost, ponavljaju uporno. A onda je pisao o božanstvima, raznoraznim drugim božanstvima, novca, kocke i tako dalje. I ta zbirka zaista ima visok kvalitet priča kroz čitavu zbirku, tu bih vam preporučio. A druga interesantna je takođe iz 70-ih koja se zove Strange Wine, koja je prilično mračna, bavi se takođe preokupacijama iz tog vremena, i još jedna iz 80-ih, Angry Candy, koja se bavi smrću kao pojavi i konceptu i sve to, zato što u tom trenutku ga je bolalo, jer njegovi vršnjaci i njemu dragi prijatelji su počeli isto da umiru. On velika je lista imena kojima je on posvetio prosto tu zbirku. On je, znači, svoju smrtnost osetio već 80-ih, uspio je da poživi duže. Ali mene su najviše šokirale, najviše su me radovale stvari kada je on pričao o svom pisanju. I on je često o svom pisanju pričao u predgovorima za priče. Nikada neću zaboraviti da je u predgovoru za priču To Try a Dull Night, koja je neka proto-vampirska priča u smislu da vi možete da pišete o vampirima, da to ne bude bledunjavi zavodnik sa plaštom, nego da to bude koncept. U tom predgovoru je pisao da svašta mu se u životu dogodilo i navodili su mu razni ljudi, ali da ga je jedna misao vodila kroz čitav život da izdrži. Kaže, ima 2 stvari na ovom svetu koju ne možete da mi oduzmete nikom i nikada, a to su tuširanje i pisanje. Biće? Aha, izvini. Ne, apsolutno dovoljno, ja mislim, izvini. Zanimljivo, biće, imaš neku ti priču koju izdvojio, kako uticao ti, pričali smo, nikad nisi prevodio? Ne, zanimljivo, ja sam dosta, znači pošto sam s Bobanom to dosta pomagao Bobanu u tim izborima, nekako se nikad nisam usuđivao da prevedem Ellisona, i to je iz prostog razloga što sam se plašio. Znači, jednostavno, njegov stil je takav da vi ne možete da prenesete tačnim prevodom kompletan utisak koji on daje. To je, znači, jedna najčešće jedan bogat eksplozija raznih utisaka koje dobijate kroz, ne samo kroz značenja, već i kroz jezik, za tako nešto uvijek sam mislio da je potreban da bude pisac. Znači, da njega prevodi neko ko ima mnogo više književnog dara nego ja. Njegove, ovo o čemu je to pričao Subite, jedan od najboljih prevoda Ace Nedeljkovića po meni uopšte. Mislim da pojedini prevodi Siriusa nisu toliko bili kvalitetni i zato sam se uvek, ajde kada pokušavao sam da to prepustim nekome koji ima više pisateljskog nauka nego što je.
su biti inače priča kada čovjek iz kafane, dakle, zove svoje kuće nešto pita i javi mu samo sam. Zanimljivo je da je ta priča poslužila kao predložak za prvu epizodu obnovljene Zone sumraka, one u boji, znači ona koja je krenula 80. One koje je čistunci, kao što sam ja ne priznao. Ali je interesantno da je to zapravo savršena ideja Zone sumraka. Zbirka Shattered Day, to je iz 1980. prepuna takvih Twilight Zone-astih priča. Opet ona dihotomija koju sam pominjao, tradicionalizam susreće modernizam, on nije bio, što kažu Johnny One Note, da je svirao samo na 11, on je znao da svira i tiho i akustično. Jedna od njegovih najslavnijih priča svih vremena i na nekom Locusovom iz 2000-ih anketi izglasana za najbolju naučnu fantastičnu priču svih vremena je Jeff Tease 5. Da, to je jako tužno. U Siriju su prevedena kao petogodišnjak. Elegična, tužna priča gde ono po čemu mi znamo Harlan Ellisona tu nema. Melanholiju, podsjećenje na vreme, neko koje je prošlo, odluci da se ne odraste i tako. Da, inače je bio, ume da piše, nije pisao naravno samo SF, pisao je, ima neki kratki iznad u hororu i to je stvarno jezivo. Ima neki kao krimi stvari, ali eto, njegovo majstorstvo jezikom, sad možda ovo nije baš najsrećnija paralela, jedna od njegovih najpoznatijih priča je, ne znam kako to prevedeno kod nas, Repent Harlequin, TikTok Man said. Pa tako. Pokaj se Harlequin, reče TikTok čovjek. Koncept priče je da onako u budućnosti vreme ne samo da je, svako mora da poštuje vreme, nego je vreme valuta i vi morate da živite po svom vremenu. Ako negde zakasnite, oduzivaju se sekundi života, sati života, dani života, jednom trenutku vas TikTok čovjek, mislim, popularno nazvan, može da vas isključi i tu se pojavaju neki Harlequin koji se buni protiv toga i pravi razna sranja. Međutim, ta priča je napisana potpuno haotično. Nije napisana ni po redosledu onako izmešano gde se šta nalazi. Ima jedan ogroman deo, taj Harlequin dolazi, prosipa neke gumene bombone, i ne znam na koliko dobrom delu priča šta se dešava s tim gumenim bombonama koje padaju, puno gramatičkih grešaka, jezičkih grešaka, ali onako fenomenalna priča koja ne može da se ispusti iz ruku i odličan društveni komentar kao što je ovdje bio. Da, mislim, taj koncept iz te priče bi mogao u četvrtak da postane aplikacija. Da. Da li neko iz publike želi nešto da pita, kaže, ispriča o svojoj priči nekog omiljenog dela Harlana Ellisona? Pitanje. Da li je James Harlan planirao ili barem ne znao za Harlan Ellison priču? Nikad, taj deo, sud kaže da je znao. Sud kaže da je znao, došlo je dosta velike zbrke. Osnova koja je poslužila kao povod za tu tužbu su dve priče, dva scenarija za seriju Outer Limits. Outer Limits je manje poznat brat od Twilight Zone. I uopšte fanovi tvrde da, ja nisam mnogo epizoda, za razliku od Zone sumraka, nisam mnogo epizoda Outer Limitsa gledao, da je to čistija naučna fantastika, bolja naučna fantastika i među dve najslavnije epizode Outer Limitsa su priče The Soldier i Demon with the Glass Hand. I to su dve priče koje su ušle u predmet, u spor. I na kraju je presuđeno da je Demon with the Glass Hand ne, ali Soldier da je poslužio kao predložak. I sve verzije Terminatora koje su izdate nakon presude su u ovom odjavnoj špici morali i to vrlo brzo se čak pojavi. Znači, posle Terminator 2 bih rekao pre nego, jer ja sam na Terminatoru 2 vidio verziji koja je jasna. Presude, kada se završi film, odmah se pojavi da... A i Cameron je nekom intervju rekao da je kupi inspiracije cuda ono, pa iz Outer Limitsa i onda je sam rekao, aha, to je to. Evo, mislim, nema niko da nam popravi. Miloše, izvoli, to je Petriče, pardon. Dozvolit ću jedno drugo. Sud ne može da presudi tako, kako to kaže, a razumem da je Ne, presudio je u korist tužbe... Ćuti, proći će. Upravo, ćuti, proći će. Razumem šta je Otto htio da kaže, ali upravo je poenta u tome da je James Cameron rekao pa nismo uzeli od Harlana Ellisona i ništa, mi smo samo gledali Outer Limits i inspirisali smo se odatle, ne znajući da je Harlan Ellison pisao za Outer Limits i
tako je u stvari James Cameron sam sebi iskopao rupu u koju je upao. Mislim, to je vrlo mala stvar, ali veoma bitan detalj. On je sam rekao, mi smo ukrali od ovog čoveka, ne znajući da je rekao mi smo ukrali od ovog čoveka. Tako da je... A to je u redu, to je dovoljno. Branići se, on je sam sebe napao. Čudna je stvar sa piscima, imam nekoliko puta je Alan Moore pričao o tome da je pokrao neku priču da toga nije bio svestan. Da je napisao, objavio neko delo i onda mnogo godina kasnije, čitajući konkretno Lafert i CSS, pa kaže, ja sam moje priče čitao, ja sam ga direktno pokrao da toga nisam bio svestan. Videli ste iz ovog odlomka, Harlan Ellison je bio tvrd po tom pitanju i jako se borio za prava kreativaca, pisaca smatrao da ih potkradaju, što je istina, da ih potkradaju, borio se i on, jedna od bizarnijih epizoda u vezi sa Harlanom Ellisonom, među mnoštvom bizarnih epizoda, to je u ovoj poznoj fazi, ne mogu sad tačno da se setim da li je kraj 90-ih ili početak 2000-ih, on je izdejstvovao da pored njegovog imena i prezimena gore u uglu stoji malo uokvireno R i da će tužiti svakoga ko koristi njegovo ime i prezime, a da ne stavi taj registered trademark znak. I onda su svi bili zbunjeni šta će sad da se desi ako mi prenesemo neku vest o njemu, a ne stavimo to. I ljudi su se uplašili i stvarno su sledili neko vreme to, ali su posle odustali od toga. Da. Dobro ljudi, ako nema više pitanja, ja bih zaključio hvala što ste bili, hvala Oto, hvala Mićo, čitajte Harlana Ellisona, obiman moj opus, ali sigurno ima nešto za vas, sigurno nešto ćemo se vidjeti. Doviđenja.